Benson Nanaya Odro Watson. Woye wobia woyesi ni twani se me kana mo hunedia ene na edin wode wosi ni twadwuma ni mu anase wo manfo edin nim no eye funny face kawan chicken one ne mfefo eye series bi kawan chicken ye bodin se ya mofre nyina no wani age ne na bre no so a TV ho de jejai odidi mu na ode bepie eye ka so atrotro wono ho asem ena making na dia wo ka nyina ene se wono de wonim se Castro oye nwumutuni na nsentamu ne ho nsem ebepiepie beye emfie nsia enso a ekoyi etwamu no ne ho nsem ebepie se wayera enye ono nko a ebeye nsem bebre enei eye aban ekira wo se emremu no so obi eyera anase yehu obi ekiri kwan sa na emra ema ho kwan se edi emfie enson eho no pepepe dia na ewo se ebusuafo anase wo manfo nyina egitumu ese nipa no wato nananom ewo ensiedo enti afei emra ema ho kwan ema woye nipa no ayie no afei nipa nyina beje atomu ese wato nananom ewo ensiedo anase wofi atiasefo asase so eno na eye Benson funny face echiremu se wono de wonim ese eye Castro wonwuye Castro tiase e de kire se wone no edi nkomo wone ni di nkomo pa enti ne nyade Castro ewu no woka ama omanfo nyina nya wo ho ntiase se Castro etiase na ti a wotiase ye no woka ne se no nkire se de emra eka se ewo se woye na yie no ono no eka se tia anase wo so witia se woka se wotiase enti ne ma wonye na yie anase bibisa emra aka ne nko ade anase policefo etintim so nko ade eye 7th July ye ba be ye Castro eye wo ho kwan eze woye eye nemum de wono wode to wo manfo enim de wo ka kire wo manfo nyina ene se Castro etiase Castro enwuye no wono de wone no edi nkomo wone ne di nkomo a wo ka nyina no na ne nsem nyina twatie mu nyina ene se daye mu no wone Castro edi nkomo na sa asem yokoda na di e wo Hits FM so en wo ko kan es wone Castro edi nkomo nemum se asam kopote ya Castro ka kire wono ananse wono e ka kire Castro dia wodi hu nkomo wo bobo hu se wo serebo mu hwibo mu didi nom bo mu wada yanim eno de so wo be kire pa de wontimi nsisu dua se asam me Castro edi hu nkomo e wada yanim no enie nemum no na asam nyina wo ka ne se Castro etiase Castro enwuye na Castro besanso apa Castro besanso aba na mijidi se sa asem we no se ye nyina ye hwe broni be ka se we are hoping ye wareshemu eze ye weni da so eze se Castro enwu yampa dia na se Castro beba pa dia ne na Ghana bedane ebutu edi kire sa brantie no na woye wo bia wo wachidifo pa wo wadofo pa esanse ne nwumoto ene na satiti mi se amegina ha ma me da akon ade krache no na saye me fe pa be mo wo bosi wo sa won rashe won pre de bi wode to fom boko na ni moves obeye nsoso no eye kama ne aso oba ne be ma ne kwa kire sa enti no Castro no woye obi a wo wachidifo wo adofo pa na senior funny face kan die na chese se koba ne sa anase nyame koya adom na se brebre na Castro ebeyi ni ti empo se ya ye na yi akora na chi a kire se Castro efi atiasefo asase so nyina achi no na so obepiem wo oman pumpuni Ghana mu ha wo tu ne nansi Ghana asase so hadia ene na Ghana bedane ebutu ebeye anije sem areho be bata ho de nanso ebeye anije sem eno no obroni beka se tragic comedy ase eya areho ese ya hwere no enso so no areho ni mu no bana wabana ebeye anije no so migidi ese ebinim besu eso obesu no nyese ebia wodi areho nko asa na mum ebeye anije musu wo besu nti ye nyina se funny face aka ne sa de a ya hwekwan achede enso no yebekoso ahwekwan dia esefata ese wose ye yenso so no se yebekora na chi ayeyi amana dedi ese wofi atase wasase so no so de yebeye na emom no ya ye chi nyina no ye nan ejina hono mo aye gina ye nan so pintin afei yebehwe ye chi yebehwe ye chi ye ma ye komu mu kra yebehwe kwan ya gosi se Castro etiase ampa wo bepie no opie nso de asada no so de ebeye nigisima ho na abeti so obi tonyum enije be na menyen wo so re nije entina funny face asama wo kan afa Castro ho no eno no afei enwumutuni ye friend Fameye Ibi Fameye chale
so ati ase Fameye say wo no de se wo ti azie wo manfo bi ti make kase for guests eni ho ana say eduro ya to ne dim for guests se be ma wo be kwaje eduro no oba bi wo ani gye no ho na wo pe no na say waka hweso a wo de tade a na wai wo de fama na wai wo chekere na asane he wo peja kwosoro na behwe fom say pu just why you hu bia enye ye oba na ntwen ma wonte ase ma wo ye waduro wo hono a wo ye a wo ba ne bedi wechi saa he ene se wo kwadwunso wo kwahi sebe ukoja wo nan kura wo se me ne wo beko ba bia so wo tata weni eduro wo kwa ye de ye ma ema ti mi dom mema enu mpo no nye mema ne kwa na ye ma ni bi susu kura mpo ye mema ni bi ene bebi obefa bia be me yiwu ma ne saa wasi aduro wo hopa na wono ma wokeka ese saa for girls no for girls no enye adwuma na ase aduro bia ni ho a ema for girls wo mo keka dia na chese won hye dan hia pa benefo won hye dan hia wono ma won aduro ne mu owerem eduro na anu odin ye for girls eduro anu odin won hye dan hia obi ye e de kire se wono ye living legend ai what years ye nkuwa de wo dance die e de fa saa de ho de kire se wono Fameye wa ye for girls da abawe bia na ni tua no ni gi abawe ho pa na sa bra no bisa se Fameye ade na sa time no wunyi din ti na na ge no ntwe ma wo na na anana na wuniska dem pa nti na oba no won hye da ntwe ma wo sa ana sa time na ho fe ne hye da nsipia na ba se de wo ka ze wa ye for girls de aze na ho nsema ye bebre wo so wono de wa ye for girls da na for girls na nsa na wo be ye adwuma no wadikan ye bia amfa level enkirichi entimi amtale na mumanu achi ene obeshi aduro fufura no de sa for girls aduro no de na mu owerem pa mu den aye twan se go so menkani no enti ene wo de sra ye ni nkuto hye bata wo de sra ye abayo ni hu na pe eyi ne no ahwire si Fameye so so wo fina no so wo ye ne den o jeza abayo ni hu ni wonye Fameye kura wo tata na sa style bia bi bebi obefa bia dan so echire no wono Fameye ne tena ase ya no hwe ya o tena ase dwen ho a wo se abayo kura de amedia ye ni kura de se de wo behavior wo ye na de chese abayo ne manframa kura mfo wo ne ntam kura mfa ne ho ne bebi obehia Fameye bebi obehu no so wo gina nipam so wo wahi won hwe kura de opeso ya na opeso ye no na ma wo no Fameye na kasa badwen ho ka se da bi se de abayo na ye na ade a wo twetwe ben na wo tale na femfam no zeze dia kwa akese bo na nwum no se ne ya tar na ya fam wo hwe na ya ye twan do aze de abayo na kura so wo ye yie ya kana adwen de kire se ade wo ye nyina mfa nipa kwan mu aze wo ya ma na abroso dodo hwa no no Fameye na kasa wo pe kwan bia na chese wo titi mu no wo se ye duru no se ne be ye beti abaya no so ani so ene se edete nani so enti ne so wo ka amanfo atede ne na chese for girls eduro de wo hopa nti wono ma wone na ma wo keka se for girls eduro ni wo wonya nhia papa no ene no so no enye adepa ese wo de wakoma ebe ma wo baabi wodo de nke ye ha donations ne de bia meka no akoma na ase de wo de ma wo bi no enti ne de enti na wo mfa kwan pa so onye ne krojen na nti aze enye adwuma na mo no mo ho papa bi na emom na ebekwa akwaye aduru ehu hia emfa mo aye papa bia emma e de kire se de wono ano wo yes abaya no for girls na abaya na de ye ne ye nyina ye na fei asanso abo no ankaze hu eno na nam so awokoti team nti for girls de enhye da anya de ya de pass wo bi besua na so bi be pese wo be ye obi bie na emom no so obi ti ba bi ka ese ye ni for girls edro bi eni ho ye de ye wo ba ema wotumi didi wachi seni awa wo pene dia ene no ka che sankrofo ne se wo boa won hye de nhie aduro papa ye nanso ni nyina echi no ye huhu die emfa bibi papa bia emfa ma ehu hia ese obeye obaby for girls in the chire se wo ye no for girls na se ekoba ne se wanware no se dia onu yo abaye wo ye na wo hwe se wo ya ati aka na so dodo a betimi aka na adwinte watiti mu se na ye obi yire o
Dachi obi yire obeware no eno ono no koye ne for girls this why you obi for girls saa na meka se wo bomu saa he anopa wi anwumra na dwa homache wo bomu saa se wo bomu eni why obi dia dachi wo ba bewa no nti za wo de duro koye ne na za wo kotititi mu za na afei ase wa bokro no obi ade no akofa ase no ni nyina no so ho aketua e wo soro aye be kwa akwaje enti no for girls ne de enya adepa na emom so obi te ba bi se eni ho a wo no de wo kan se wono ankaza ya dance die wo di adanse wo ka se wo hopa na mum emwa enu nti mo obi amfa na adwinsi so ese wo be for girls na hu be hia ese wo be ko obanim wo de akoma pa na adwen pa be ko no no so de odo ne ntiase ebe gi wa atumu na fei mo ahwia bom ai mo ahwia bom ze senia ada no ye kan ye no Sulemuntari wo hu eteki ni 8 months ansa na oba woni ne tiese no wo se ne pe no timiti azie ma no ye koye ni abemma eye ochiame kwame a wo no se die enya mreketo ebi wo ha 10 years 5 years o enso so no wo matimi aka bom eye wo de nko ade a ebeyeye enti hu hia se wo be pe oba bi na oba ne nti ase ma wo no wo be pe kwan boni bi afa so ama oba no ate ase na afi wo de ne ho bebe ma me ma saa keke abra adaachi bi ne enkoye se wo no ni wo ba wo be wa no enti na che se Fameye asem a wo ka enno ma me da ko ansami na me de aba besomo e wo Attention TV so na se da ye no subscribe, like and share na fei opese e bo bi hu da road ma wa numbers ni go screen ni kama fa mu bia na frɛ ye beje so or fell so na enu be di dwuma ama won so wani age kama ai weni beje na so afei sika pudru aba begu botom sa star bia bi na fei ye nyina ye hu se Ghana asumdwe ene nkoso adwuma sika aba oman ni mu ɛha ɛna mede mu besie meda mo ase ɛma mo ene hwe